Neza mwese mukomeje kudukurikirana kuri Gift TV The Voice of Mulenge. Turizera ko mumeze neza n'abatameze neza nabo turabasabira kuza kumera neza. Nabambahaye ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi, tukaba tugiye kuganira ku ijambo ryitwa ngo they think it's over but the time is now. Batekereza ko byarangiye ariko igihe ni iki. Iri ni ijambo ryavuzwe n'umugabo witwa Kenneth Weston Holmes, yari umunyamakuru wa BBC mu 1966 ubwo Ubwongereza bwakinaga n'Abadage mu gikombe cy'isi finale y'isi. Abongereza bari batsinzwe n'Abadage. Abadage bari babarushije umupira birumvikana. Abongereza bacitse intege bumva ko byabarangiriyeho, igikombe kibacitse. Uyu mugabo Kennedy ajya kunanura amajwi yiwe arengeraho aravuga ngo they think it's over but the time is now. Bari gutekereza ko byarangiye, abo yabwira n'Abadage ngo ariko igihe ni iki. Abwira Abongereza ngo bari gutekereza ko byaturangiriyeho ngo ariko igihe ni iki ngiki. Arangije kubivuga ko kanya, umukinnyi w'Ubwongereza witwa Jeff Hurst ahita arekurira ishoti mwishundura aho yaje gutsinda igitego kimwe, baza kunganya n'Abadage. Umupira bibaza kurangiza imita ya mbere, match banganyije aho bagiye muri extra time. Muri extra time Ubwongereza bwaje gutsinda, aho uyu mukinnyi w'Ubwongereza yaje gutsinda hat-trick, ibitego bitatu birangira Ubwongereza bwegukanye intsinzi, aho baje gutwara igikombe cy'isi, akaba ari naco gikombe cyonyine bafite. Rero uyu mugabo iri jambo yavuze ngo they think it's over but the time is now. Bari gutekereza ko byarangiye ariko igihe ni iki. Byafashwe nk'ubuhanuzi mu gihugu cy'Ubwongereza kugeza n'uyu munsi baracyagibuka kubera ryahise rihindura imitekerereze y'abakinnyi b'Abongereza baza kwegukana intsinzi. Rero nawe udukurikiranye kuri Gift TV The Voice of Mulenge, ndatekereza ko hari ibihe ugeramo ukumva ko byakurangiriye, ukumva ko nta gisubizo kibonye cyiza, byarangiye byaheze, ariko ntabwo biba bivuze ko byarangiye. Mu gihe wenyine uzumva ko it's not over, ntabwo birarangira. The time is now. Never give up. Ntuzacika intege. Iri jambo naryo tuzarigarukaho, never give up, mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, aho tuzaribabwira ahantu ryagiye rukoresha rigafatwa nk'umuhanuzi. Rero iyo ubwiye umuntu ngo never give up, ntucike intege, ubu mubwiye ngo birashoboka. Rero uyu munyamakuru Kennedy iri jambo arangije kurivuga ku ndangururamajwi yiwe ngo they think it's over but the time is now. Bari gutekereza ko byarangiye ariko igihe ni iki ngiki. Ryazanye impinduka ku Bwongereza kugeza n'uyu munsi baracyarifata nk'ijambo ry'ubuhanuzi. Rero mu buzima bwacu tujya twiga kwatura neza. Iyo tuvuze neza, iyo twatuye neza dukurura ibyo turi guhamagara, ibyo turi kwatura. Iyo twatura nabi dukurura n'ubundi ibyo turi guhamagara. Rero kubizera Imana nitwajya mu gitabo cy'Abami ba mbere ibice 18 ku murongo wa 43, Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo abwira umugaragu we ati zamuka witegereze ku nyanja. Arazamuka aritegereza, aragaruka aravuga ati ntaco mbonye. Amubwira gusubirayo karindwi. Rero birashoboka ko hari igihe ugeramo ukumva ko ibyo uri gusengera cyangwa se amasezerano Imana yaguhaye nta gisubizo uri kubona, ugashaka gutabarwa kwa abantu kuzava, ukumva ntaho kuzaturuka, hirya no hino hari ibibazo. Ariko ibi ntabwo biba bivuze ko ibyo Imana yagusezerana cyangwa se amasezerano ufite ngo ntabwo azasohora, cyangwa se Imana ntacyo iri kuyakoraho. Imana iri kuyakoraho. Imana yatabaye Eliya ku kagwa k'Ipatimo, itabara Moridekayi ari bwice. Nubwo utabona agaco ko gutabarwa, nubwo utabona ubutabazi hafi, ariko ndakubwira ko Eliya yigeze kurya inyama zokeje atabonye umwotsi w'umuriro wokeje inyama. Nubwo nawe utabona ibicu, ariko ndakubwira yuko ijuru ririmo igisubizo cy'ibyo wasengeye. Nudacika intege uzabirebesha amaso. Rero mu buzima bwacu reka twature neza, nubwo dutekereza ko byarangiye ariko igihe ni iki cyo kugira ngo dutabarwe. Wowe dukurikiranye kuri Gift TV The Voice of Mulenge, ndizera ko ijambo ryavuzwe n'uyu mugabo Kennedy they think it's over but the time is now. Bari gutekereza ko byarangiye ariko igihe ni iki. Nawe birashoboka ko uri gutekereza ko byarangiye but the time is now, igihe ni iki ngiki. Urakoze wowe dukurikiranye kuri Gift TV The Voice of Mulenge. Niba wakunze ibiganiro byacu wakora like and share. Thank you.